سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. واهبونا واعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. ولا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. صلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفات الله. السلام عليكم يا أحباب رسول الله. السلام عليكم يا قرة عين رسول الله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون. أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. اجعلنا من هواس أهل لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة. أدخل اللهم عليهم روحا منك والسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشة رحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم
واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم اللهم إنا وقفنا في مشاهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات حاجات والدينا حاجات مشايخنا حاجات معلمينا حاجات إخواننا وأصحابنا من حضر معنا خاصة من غاب عنا أجل لنا ولهم بالمطالب والمقاصد إنك سميع قريب ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Udah ikhwan, kita duduk. Ya turi penuhi bagian atas, yang tengah untuk para habaib asatis, orang-orang tua. Ikhwan boleh duduk di samping di atas. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتيسم من الأذكار والدعاء نهديها نقدم ثواب القراء إلى رسول شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولى المقرن في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادة المقربين أهل المال والبقية أهل زنبال فريد أقدر من أهل حضرموت خصوصا سيدنا مولانا المهجر الله محمد بن عيسى بيد الله بن أحمد بن عيسى سيدنا صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن سقاب والله رجب من سول وفرج من سادة علي بعلوي ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب النافية وسلم كتب النافية مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أهل البلدة أهل فليم دار السلام كلهم أجمعين خصوصا سادتنا أهل المقبور في هذه التربة المباركة أهل كامبان كوتشي وأهل قبات قرب أهل سبوك كينج أهل قبات نشار من سبوك سالم أهل قبات أحمد بشار من شاب الكندن كمان أهل كمباجة وأهل يوسف باب السلام أهل قبات القصويدة كلهم أجمعين وجميع أولياء من أهل البلدة ثم إلى صاحب الهول الحبيب محمد بن سنة الحبشي والحبيب همار بن أحمد بن شهاب والحبيب علي بن سالم مدحيد وكافة المشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يغنينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم من أفات من الدين والآخرة جالبة لكل خير دابة كل شر نوينا من الزيارة يا ربنا من نواب وآباؤنا وأصلافنا وصالحنا ومشايخنا ومعلمنا كلهم أجمعين ونوى صيب الوقت من الزمن دخل نيتنا في نيتهم وأعمالهم فأعمالهم وأهلاكهم وآدابهم الذين صالحة جالبة كل خير دابة كل شر لنا ولكل مسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد لكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد لكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد لكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم وارض عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إنه غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود
لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق على نحيا الموت إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله يا الله الله يا الله 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 يا الله يا الله
يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك. الفاتحة ويجوز ثلاثا من سورة الإخلاص ومعوذة مرة هدية منا وازلة إلى أرواح. رسالة من المهل طلبة خاصة قبضة من المهل بالإنباغ عام خصوصا سيدة الشريفة عائشة بنت أبي بحسن أحمد بن محمد الكاف والدينا ولكم خاصة أمات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين المرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ووصينا وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ما هللناه من لا إله إلا الله وسبحانه سبحان الله بحمده ما قلناه يا الله يا الله ما استغفرنا ما صلينا وسلمنا على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذه الجلسة المباركة في هذه التربة المباركة هدية منا واصلة رحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدم ثواب هذه القراءة كلها إلى رسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إلى رسولنا من سائرة المقام من أهل المعلى والبقية أهل الزنب والفراد وقدر أجمعين. ثم إلى رجمي أهل والمقام من أهل حضر مدسوس سيدنا مولانا المحاجر الله أحمد بن عيسى بار الله محمد بن نساء سيدنا علي بن بدر المنسى ابن علي بن أولي خلال القسام سيدنا محمد بن بدر أصول وفرعين سيدنا مولانا صلى الله عليه الفقيه المقدم محمد بن علي باع نبي سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن الفقيه إخوان أجمعين أصول وفرعين من كاتب من عبد الله بعلي محمد مولى الدبيلة بابنه قلب الأقطب الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاب ومن في طبقاتهم وأصولهم وفرعهم
حبيبنا محمد بن سليم من الليل محمد بن منجم محمد أمل بينهم ومولى عيدين وأصولهم وفرهم أبي بكر سكر النعمان مختار إخوان أجمعين وصول وفرهم ابن علي بكر سكر بن أوس الأكبر من أبو بكر الجماخي حسين حبيبنا عبد الرحمن المكشف الكتب الإمام محمد شبر الأكبر وابنه عبد الرحمن القاضي والحبيب أحمد بن علي بن حدب وأصولهم وفرهم وفاخر وجد مولانا شبك بن سالم أجل بن سالم وشبك بن سالم وأصولهم وفرهم كتب الأنفس وعبد الرحمن العطاس شال البارس كتب الشعر وقتل البارس من عبد الله بن محمد الحداد وأوصلوا وفرهم ثم الكاتب بن أحمد زين الحبسي الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحقيقي والحبيب حمد المنفر الحبيب محمد بن زين المسلمين والحبيب عبد الله بن الاسكاب والحبيب الله بن علي العيدر وصولهم وفرهم وجميع ساداتنا صوفينا ما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها ثم إلى أرواح عبد الله مقلم يؤلف كتب النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والمنزومة والصلاة والدعوات مناجات كلهم جمعين سوسن لقرأنا كتبهم أورادهم أحزابهم مزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كابتهم قلنا لهذه البلدة أهل بالمنگ دار السلام كلهم أجمعين سوسن سادتنا والمقرن أهل هذه التربة kambang kecil ahli kambang kecil ahli kubah tukar bersebut kengkeng ahli kubah pensyam salim bagi ahli kubah misal ahli kubah kandang kawat ahli kubah babu salam ahli kubah talqaswida ahli agil Muhammad Yahya wa ki Haji Abdul Hamid Mahmud ke Morgan wa kabta ulum qarib ahli hadhil bada min awliya salihin kulluhum ajma'in thumma ila Rusrifa Aisyah binti Al-Bahsin wal Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Kaf ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل تعالى بين أيديهم واجعل فكاكا لهم من النار وحجابا وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والآمن وبشرة الرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حوض النيران اللهم اعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم يا مهول الأحوال اللهم يا مهول الأحوال حول حالنا والمسلمين ساد البال خاصة وأهل فلنبن خاصة إلى أحسن الحال بحقك يا عزيز يا متعال بحق مولى بلال وهؤلاء الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج
إلهي درى قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين نسألك وليقيم العدل لكي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتغني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالت بجاه الجدود وليقيم الحدود ويكفينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يضيء كل الصلاة يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين ربي اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي إنا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سورة ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا رب بضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المذنبين
واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم صلى والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب، معاشر الأساتذة، معاشر الإخوان زائرين ذاكرين لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد syukur ya Rabbana. Henti-hentinya kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu ya Rabb. Terima kasih ya Allah yang terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat demi nikmat. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat dunia, nikmat akhirat. Saat ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh keberkahan, tempat yang selalu mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, yang tidak pernah berhenti cucuran rahmat dan kasih sayang Allah di tempat ini. Alhamdulillah, kita dipilih Allah, lalu dikumpulkan Allah, lalu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat duduk mengenang mengingat Allah, berkat duduk mulia Allah. Mudah-mudahan Allah yang telah memilih kita, menetapkan kita dengan bermacam peramalan, mulai dari ba'dal maghrib tadi kita lakukan dengan di muka salat maghrib berjamaah, lalu kita tutup dengan isyak berjamaah, lalu saat ini kita duduk di magam para awliya Allah pun sama, kita tetap dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kondisi seperti ini dalam makna ingat dan ingat kepada Allah dan Rasul selalu kita bawa sampai kita pulang ke rumah, sampai kita terlelap tidur insya-Allah, dan bangun kembali dari tidur nanti pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah masuk malam ke-19 daripada bulan Dzulhijjah yang penuh berkah. Dalam makna kurang dari 2 minggu lagi, hanya tinggal beberapa belas hari lagi kita akan meninggalkan tahun 1446 Hijriah ini dan kita akan masuk pada tahun baru Islam insya-Allah taala. Maka kami mengingatkan kembali untuk diri kepada kita semua, yuk kita berusaha ikhwani menjadikan sisa hari yang penuh berkah ini menjadi hari-hari yang penuh benar-benar berkah. Kita isi dengan ketaatan, kita jaga diri dari segala kemaksiatan, dan mudah-mudahan tidak kita keluar dari tahun ini kecuali dalam husnul khitam, dalam sebaik-baiknya keadaan. Kita tutup dengan puncak kedekatan diri kita kepada Allah dan Rasul insya-Allah taala. Lalu ikhwan rahimakumullah, untuk menyongsong tahun depan, mulailah kita sekarang dari hari-hari ini bermuhasabah.
melihat pada diri kita masing-masing di mana letak kekurangan-kekurangan kita yang selama setahun ini kita terus masih lakukan, kesalahan-kesalahan, bahkan na'udzubillah kemaksiatan yang masih terus kita gawe ke, makruh-makruh yang masih terus kita istiqomahkan, padahal kita tahu itulah perkara yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kita pun melihat, bermuhasabah dari segi kebaikan-kebaikan yang telah Allah karuniakan kepada kita, apakah telah kita istiqomahkan. Lalu kalau memang kita sudah istiqomah, mana hasil daripada thamar, hasil dari istiqomah tersebut yang harusnya kita nampakkan pada kehidupan kita, bermuamalah tambah baik dengan Allah, bertambah baik muamalah kita berkat duduk sering di majlis, apalagi duduk di majlis zikir, majlis ziarah. Seharusnya kita tambah baik sikap tingkah laku perbuatan kita terhadap keluarga kita, mulai dari yang paling berhak terhadap kita, orang tua kita. Semakin baik sikap kita di depan mereka, di belakang mereka, begitupun kita terhadap anak istri kita, keluarga kita yang lain, saudara-saudari kita, dan orang-orang yang dzawil huquq alaina, yang punya hak terhadap kita. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hasil yang paling penting yang harus kita dapatkan, maaf, bukan hanya bagaimana perubahan itu muncul pada diri kita ketika kita berhubungan dengan orang-orang lain. Kita jadi baik berkat duduk di majlis, alhamdulillah, berkawan dengan orang baik, hanya sikap kita bagus. Tapi yang paling utama penting adalah yang selalu tiap hari ketemu dengan kita, yaitu orang tua kita dan keluarga kita. Apakah ada perubahan yang lebih nampak secara signifikan, secara drastis, ada perubahan. Yang biasa kita kasar jadi lembut, yang biasa kita suka mengangkat suara jadi tidak mengangkat suara, yang biasa kita kadang-kadang kurang fokus ketika duduk sama orang tua, maka kita menjadi orang yang fokus. Sering diingatkan tentang hal ini, ikhwan rahimakumullah. Nah, ini kita lakukanlah muhasabah, introspeksi kita, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana dengan sunnah-sunnah Rasulullah tentang solat duha, solat witir, solat qobliyah ba'diyah, sudah belum kita istiqomahkan? Kalau belum, maka mulai hari inilah, sisa-sisa hari ini kita berusaha mengistiqomahkannya. Tujuan kita, target kita awal Muharram, bukan awal Muharram baru kita nak mulai. Sisa hari yang sekian belas hari ini adalah saat kita untuk menempa diri kita, memperbagus keadaan kita untuk persiapan masuk satu Muharram. Kita akan lebih lempeng lagi, lebih istiqomah lagi. Contoh tadi yang barusan kita sebutkan mengenai solat sunnah duha, yang mungkin kita kadang ngawe ke 3 hari tak ngawe ke, kadang ngawe ke 3 hari tak ngawe ke. Begitupun solat witir yang mungkin masih banyak di antara kita tidak menjalankannya. Termasuk yang banyak di antara kita tidak melakukan juga adalah tilawatil Quran. Nunggu kapan lagi, ikhwan? Ya, kalau kita nak jadikan patokan, insyaallah bib, insyaallah pokoknya satu Muharram anak nak ngejus one day one juz, sehari atau 1 juz. Insyaallah khatam setiap bulan. Insyaallah setahun aku 12 kali khatam. Silahkan ikhwan. Tapi hari ini kau dah baca Quran. Nak ngantem tanggal 1 kagak? Enggak bisa itu. Kalaupun kau persiapkan, mungkin kau hanya mampu 1, 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari lewat. Tak lagi baca Quran, tapi tunjukkan sekarang ini. Untuk ngejar target awal Muharram akan melakukan kebaikan itu, kita mulai dari sekarang. Segala macam halal baik kita mulai dari sekarang. Masuk Muharram, insyaallah kita akan teruskan dalam keadaan istiqomah. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Hari-hari penuh berkah sudah kita lewati. Asyra awail daripada Zulhijjah sudah kita lewati, dan kita masing-masing telah berbuat. Ada yang puasa, ada yang dapat 9 hari, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang cuma dapat 2 hari, ada yang dapat cuma sehari daripada hari Arafah. Alhamdulillah, asah minallah qabul, asah minallah qabul. Begitupun kita sudah masuk lebaran, solat Id kita lakukan, korban pun telah kita sembelih. Ada yang korban sapi melok, ada yang korban kambing, sudah kita gawekan. Asa minallah qabul, asa minallah qabul. Itu yang kita harapkan, ikhwan. Mudah-mudahan gawe kita tersebut qabul, diterima Allah. Begitupun ikhwan kita yang pergi haji, sekarang sudah selesai haji mereka. Ada yang mereka belum ke Madinah, sekarang berkunjung ke negerinya Rasulullah, berziarah kepada baginda Rasulullah, mengambil keberkahan itikaf di Masjid Nabawi. Ada yang sudah berkunjung pulang, ada yang sudah nyampe di rumahnya. Selesai sudah haji mereka. Asa minallah qabul, asa minallah qabul, haji makbul, haji mabrur. Itu yang kita harapkan. Dan ziarah pun ziarah makbulah, ziarah kepada Rasulullah.
Termasuklah juga ikhwan, bukan cuma mereka, kita pun sama. Setiap saat kita beribadah, setiap saat kita berbuat kebaikan, kita berharap gobul amal. Ini yang paling jadi fokus pemikiran, fokus perhatian setiap aulia salihin. Kuantitas ibadah boleh dikejar, tapi kualitas ibadah itu yang sangat mereka perhatikan. Pengen setiap ibadah mereka itu gobul di sisi Allah. Apalah artinya haji yang dilakukan dengan ongkos yang begitu besar, pengorbanan begitu hebat. Apalagi tahun ini Masya Allah panas teriknya luar biasa. Ada yang terkuntang di bus, ada yang terkuntang di trotoar, ada yang tidak dapat tenda, macam-macam. Kalau seandainya dengan kecapean yang biasa, dana biasa yang luar biasa mereka korbankan, berpisah meninggalkan keluarga yang luar biasa, tapi ternyata tidak gobul. Apalah artinya? Dia punya duit Masya Allah, kemarin dia beli sapi, apa namanya sapi besar itu? Mosin. Iya, ya pokoknya sapi itulah. Gogonya nak 120 juta sampai 110 juta. Tukang sembelih gogop nyingok. Iya. Seramnya. Ada orang cuma sapi biasa 20 juta beli di kampung 19 juta 20 juta. Itu 150 juta sampai harganya. Allah tidak berharap dengan, Allah tidak membutuhkan darahnya. Allah tidak membutuhkan dagingnya. Tapi taqwallah, keikhlasan. Itu yang Allah harapkan dari kita. Ujungnya apa? Asa minallah gobul. Ente tidak bersedekah, tidak sempat melok kambing, tidak wala sapi, tidak juga. Cuma kemarin sempat nyembelih ayam, sedekah ayam. Bukan korban Jangan salah, tidak ada korban ayam, ngado kayak gitu. Sedekah ayam, jadilah. Melok kambing tidak cukup duit, sapi apalagi tidak cukup duit. Ada ayam, jadilah. Nyembelih ayam, basak kaki, bagi di hari lepas. Asa minallah gobul. Jadi intinya ikhwan rahimakumullah, yang diharapkan oleh setiap hamba Allah, jangankan orang seperti kita, mereka para anbiya Allah, mereka para awliya Allah, yang mereka harapkan adalah gobul amal. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail putra beliau berdua ikhwan, tidak katik tukang, sama-sama nukang, ya, membangun Ka'bah. Berbulan-bulan mereka bangun itu, pikir kelantum, ngawak batu besar-besar ditumpuk sampai terbentuklah menjadi Ka'bah. Perjuangan yang teramat sangat luar biasa. Setelah selesai apa yang beliau ucapkan? Rabbana taqabbal, asa minallah gobul. Yang mereka harapkan adalah gobul dari usaha yang mereka lakukan, makbul, diterima oleh Allah. Nah semua kita pun sama ikhwan. Apapun yang kita lakukan, mereka para awliya Allah, mereka tidak memperhatikan jumlah, tidak merekakan surah, tapi gobulnya amal itu mereka harapkan. Sedekah 10.000 ikhlas karena Allah dari duit yang halal, menjadikan sebab gobulnya sedekah kita. Lebih afdal daripada sedekah sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi dari duit yang haram atau syubhat, tidak gobul. Walaupun ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Atau duitnya halal, ratusan juta bahkan mungkin 1M, 2M, miliaran dia kesedekahkan, tapi tidak ikhlas, tidak juga diterima oleh Allah. Termasuklah ibadah haji tadi ikhwan. Setiap orang berharap korban yang dia korbankan gobul di sisi Allah. Orang yang berhaji pun kita berharap, dan mereka pun berharap menjadi haji yang makbul, mabrur, diterima oleh Allah. Haji yang makbul itulah yang menjadi mabrur. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah, gobulul amal ini yang penting dan sangat kita harus perhatikan. Banyak sebab menjadikan gobulnya amal itu ikhwan. Banyak. Nah di antaranya yang mungkin sering kita sampaikan dan perlu kita ingatkan terus. Kalau kita beramal ini macam-macam tiap hari, termasuk duduknya kita di majlis, solat 5 waktu yang kita lakukan, solat sunnah yang kita lakukan, ya sedekah yang kita lakukan, segala macam. Kita pengen apapun yang kita lakukan makbul indallah. Seandainya manusia tidak nerima, mengecam, mencaci, biarlah, yang penting indallah gobul. Kita pengen di hadapan Allah amal kita, perbuatan kita, sedekah kita gobul, diterima oleh Allah. Ikhwan rahimakumullah, banyak faktor yang harus kita perhatikan agar menjadi amal kita gobul. Semalam telah kita bahas di majlis Muallim Nang di rumah Al-Barakah Al-Harib Billah Al-Habib Muallim Nang Habib Ali bin Ahmad Bahsin, yang dibahas lewat kitab Nasaih Diniyah. Imam Abdullah Haddad menekankan dalam pembahasan itu tentang apa ikhwan? Pentingnya ilmu. Pengen amal gobul, maka beramallah disertai dengan ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka jauh dari makna gobul.
Sya'am aba, kata Abdullah Haddad, itu akan tertolak. Mau tak mau. Kalau sekadar tidak gobul be sudah rugi ikhwan. Yang lebih parah sudah tak gobul, dosa pula. Dapat kemurkaan dari Allah pula. Maskhat, dibenci. Bahkan mungkin bisa jadi sampai dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu beramal tanpa dibanding dengan ilmu. Jadi ilmu penting. Syariat penting. Tak bisa orang beramal tanpa ilmu. Pengen solat makbul, ya sertakan dulu dengan ilmu. Pahami syarat-syarat solat, pahami rukun-rukun solat, pahami apa yang membatalkan solat. Setelah itu boleh ditambah perluas sedikit pengenalan tentang sunnah-sunnah Rasulullah dan mengenali tentang apa yang dimakruhkan dalam ibadah tersebut. Tapi 3 yang pokok tadi wajib kita pelajari. Syarat, rukun dan apa yang membatalkan suatu ibadah. Walaupun inti ikhlas, ya. Memang yang kedua yang tidak kalah penting adalah ikhlas untuk menjadikan gobulnya amal. Inti salat sudah benar, rukuk benar, sujud benar, fasih pelajaran inti. Katakanlah sudah dia kan ada seorang ulama, ustaz, pakar 4 mazhab dia paham. Salatnya tidak meragukan lagi, tapi kalau tidak kata keikhlasan, tidak diterima Allah. Tidak diterima oleh Allah. Tapi balik ke lagi, ikhlas tanpa ilmu juga tidak diterima oleh Allah. Antum masih ingatkan cerita kawan kita yang negor bosnya wuduknya tidak sempurna. Ambil wuduk, bosnya wuduk ngolong baju sampai ke dekat sikut. Pas nyuci tangan sikut tak basah. Nyuci tangan wuduk sikut tak basah. Kalau kita belajar taklim tahu tak hukumnya? Tahu apa? Tidak sah wuduknya. Kalau sikut tak basah, wuduk tidak sah. Kalau wuduk tidak sah, otomatis sholat pun tidak sah. Bos tadi wuduk macam itu, ditegur oleh karyawannya, budak majelis kita. Dengan akhlak, dengan adab, ini bos, hati-hati negur nih. Ya, sensi jiwang. Pas ditegur, dinjuk tahu, bos minta maaf, wuduk bos hari itu tidak sempurna. Aku takut tidak sah sholat bos. Oh, mana kau tahu? Iyo, aku nyingok tadi bos waktu wuduk, sikut tak basah. Nyingoknya masih bergolong baju tu. Memang tak basah sikut. Benar omongan anak buah ni. Sikut tidak basah. Berarti kalau sikut tak basah, wuduk tak sah. Apa je bos? Repot gini. Yang penting lillahi ta'ala. Repot gini. Yang penting lillahi. Yang penting ikhlas. Oh tak pacar ikhwan. Ikhlas wajib. Ruhnya ibadah tu ikhlas. Tapi ruh tanpa jasad tak mungkin. Ruh tanpa jasad gentayangan namanya. Jasad tanpa ruh mayit. Jadi harus digabungkan. Syariat tegakkan, pelajari benar-benar. Berapa banyak kemarin? Wong yang tak paham, daging terbuang nyembelih. Bukan terbuang jadi bangkai, bukan. Dia tak paham. Setahu dia dari kalau nyembelih tu harus maca bismillah. Pas kemarin gara-gara sapi ngamuk, yang nyembelih lupa maca bismillah. Langsung pegang, laju ke. Kau laju, bukan bismillah bacanya. Laju. Ada sikap mati kan? No, agak lu deh. Kau tadi waktu nyembelih tadi tu maca bismillah tak? Jujur baik kau ni. Aku ngomong laju tadi tu. Yo pak, aku tadi lupa. Lagi panik kami tu sapi tu ngamuk, lepas kepet kakinya. Mau bangke ini ni. Langsung bangke ini, kepala langgar ngomong. Kepala musola, bangke ini, ngumum ke pulau. Ini sapi tak sah sembelihannya ngapo? Tak maca bismillah. Bangke jadi. Yang lain ni bengak kalau juga. Tak ngerti. Karena tak punya ilmu. Tahunya dia nyembelih harus baca bismillah. Benar. Tapi dalam mazhab Syafi'i syariat tidak mengatakan wajib. Selagi yang nyembelih itu muslim sah sembelihan walaupun tak baca bismillah. Karena dia dangkal ilmu hanya terbuang sikut sapi. Gawak kejagalan jual ke wong tidak bangki. Dapat duit mangsi kita. Lumayan 150 kilo, tulang belum, sikilnya belum, palanya belum, kulitnya belum. Karena bodoh tadi. Karena bodoh. Nah, yang lebih aneh lagi. Ini banyak sekarang nih, tahun ini paling anehnya haji. Banyak orang pergi haji tak mijak, tak napak kaki di Muzdalifah. Tidak napak kaki di Mina. Tidak ngelempar jumroh.
Yang lebih aneh lagi, ada orang balik haji, wah alhamdulillah selesai haji kami, badan sihat walafiat, kami gawe ke kalau cuma sikok be, sayang kami tak sempat ke Arafah. Busnya tak datang jemput kami. Kami ketinggalan, tapi yang lainnya kami gawe ke Galo, cuma Arafah tu beda. Oh, merek sudah baju besok merek Haji Maimun bin Mu'in. Sudah ada hanya. Tak tahu dia. Kalau Al-Hajjul Arafah, intisari haji itu harus ke Arafah. Tidak mijak Muzdalifah mungkin bisa jadi ada khilaf, ada pendapat. Tapi kalau Arafah, yang kemarin itu banyak yang tidak turun di bus sepeda. Boleh jadi hukumnya ada yang ngesahkan. Yang penting dia berada di Muzdalifah. Bus itu ngetem, walaupun tidak mijak bumi, tidak mijak pasir. Yang tajir-tajir itu, yang ratus-ratus juta itu, tidak mijak bumi dia. Pergi haji tahun ini, aneh tahun ini. Pokoknya di bus B. Memang banyak hal-hal yang dihindari oleh mereka. Kenapa? Kalau ini wong 100, bukan 100 wong, 100 ribu, 100 juta, berjuta, hampir nak berjuta itu, dilepaskan dari bus, bubar, nak ngemat lagi sago. Jadi dimendapnya juga bus baik. Ya, macam-macam ilah, macam-macam alasan, macam-macam itu boleh jadi toleransi oleh syariat. Cuma tidak sembarang kita nentu ke dewek. Ada hukumnya. Ya. Wukuf itu boleh jadi tidak turun dari bus, boleh jadi mantap di dalam kendaraan, boleh jadi. Nah, kenal waktunya, ada waktunya. Semua itu dipelajari, harus paham. Harus dipahami. Nah, ilmu penting ikhwan. Ya, tidak mungkin pengen gobul amal ibadah kita, tidak cuma modal maaf, yang penting ikhlas. Tidak bisa. Ilmu harus. Ilmu baik tanpa keikhlasan lewat juga. Nah, ini penting kita perhatikan. Ya, keikhlasan. Kemudian faktor yang ketiga ini sering kami nasihatkan untuk diri kami dan kita kalau ikhwan. Wong korban tadi, wong haji tadi, korbannya benar, cara nyembelihnya benar, sapinya memenuhi syarat. Haji pun masya Allah gawe kenyo galau, tidak melanggar, tidak pernah melakukan suatu pelanggaran dalam haji. Masya Allah. Tapi tetap tak gobol juga. Ngapa tidak ikhlas? Ikhlas dia. Duit halal dia ikhlas. Maaf, dia ikhlas syariat dijalankannya, tapi duitnya yang tidak halal. Duitnya yang tidak halal. Nyembelih korban kemarin. Boleh dari mana? Menang judi online. Aku benazah Ustaz nih, kalau menang malam ni aku nak nyembelih sapi. Benazah pula. Uji Ustaz, kalau benazah itu tak boleh tak digawe ke, harus digawe ke? Jadi ya sudah aku gawe ke. Sapi sih kok. Dari mana duit? Menang judi online. Terima oleh Allah. Aku ikhlas. Tak usah sebut nama aku. Wah, tak usah sebut nama aku. Ikhlas tadi kan. Tak usah sebut nama aku. Cari ke sapi yang paling memenuhi syarat, beli kelah. Tapi duitnya dari situ. Nak terima oleh Allah? Ya, tidak. Duit boleh nipu, duit boleh korupsi. Sekarang korupsi, masya Allah, ya, lagi diheboh-hebohkan, wah pencegahan korupsi, tapi sogok tidak cegah. Ras wal murtasi, duit boleh nyogok, duit segala macam ini. Penting ikhwan, jangan disepelekan masalah itu. Ya, bangunlah inti masjid sebesar apa, semewah apa, tapi kalau di situ ada duit syubhat, apalagi ada duit haram, lam yataqabbalallahu sadaqatahu. Allah tak terima sedekah kita. Orang pergi haji ni pakai duit haram, tak terima Allah. Tak diterima Allah. Walaupun di mata manusia dia hajinya hebat, bagus, no di padang Arafah, oh nangis meratap hebat, tapi duit haram. Mengajar boleh ngambil bagian yang sesuai, yang pantas untuk kita terima. Bukan kita ngawak balik bekal ke rumah, apalagi jadikan ongkos hajinya kita haram. Nah, keikhlasan itu penting. Ilmu itu penting. Tapi jangan lupa, masalah halal dan haram ini tak kalah penting. Bukan haji saja ikhwan, bukan korban saja ikhwan, yang kita gawe ke setiap hari apapun dia, termasuklah solat. Lah beribu kali kamu dengar dari kami, dari para asatis, Rasul pernah mengatakan tentang seorang yang solat menggunakan pakaian yang dibelinya dengan harga 10 dirham.
Nih pakaian 10 dirham, ada rida, ada gamis, ada sarung, ada sontok, ada baju kaos, ada peci. Total 10 dirham. Tapi sayang kata Nabi, dari 10 dirham itu 9 dirham duit bersih, ada 1 duit haram masuk jadi 10. Yang halal 9, 1 duit haram masuk jadi 10. Kalau kata 1 ini tidak terbeli. Satunya boleh maling kah, boleh nipu kah, boleh apa lah, hasil duit haram. Gabungkan, campur jadi 10 dirham, beli pakaian, dipakai sholat. Apa kata Rasulullah sholat wang itu? Lam yataqabbalullah sholatahu. Allah tidak terima sholat hamba itu. Mugola dia ikhlas, mugola sholatnya memenuhi syarat, bacanya fasih, segalanya indah. Tapi ada yang bukan galau-galau loh. Ada duit haram selip 1. 9 haram, tidak diterima Allah. Mak manu dengan yang separuh haram. Mak manu dari yang semuanya dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Kita kepengen amal ibadah kita menjadi amal yang makbul. Ziarah kita tadi kita pengen ziarah makbul, muajjal bil bisyarah, ziarah makbulah, muajjal bil bisyarah wal isyarah. Kita pengen malam ini ziarah kita dapat isyarah, dapat bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti insyaallah. Tidak kalau di tempat ini kita ziarah, kita sudah dapat kabar dari para aulia, para salihin. Paling kecil yang didapatkan oleh ziarah kepada aulia salihin itu adalah maghfirah minallah. Paling sedikit yang kita dapatkan adalah ampunan dosa dari Allah. Yang lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Ya. Dan kita tutup cerita bagaimana kedudukan aulia Allah itu, ya, mereka mewakili Rasulullah SAW hayyan wa mayyitan. Orang-orang yang berhaji ikhwan, salah satu niat kita niatkan dari sekarang, ya Allah aku pengen pergi sampai ke Madinah, pengen pergi haji, pengen umrah. Di antara kepengen aku tu ya Allah, karena aku pengen ziarah kepada Rasulullah. Aku akan mengangkat tangan karena aku yakinnya kalau berziarah Rasulullah, berdoa di depan magam Rasulullah mustajab. Yakin harus ikhwan. Demi itulah aku akan berdoa segala macam doa untuk umat Rasulullah. Aku akan berdoa untuk keluargaku, untuk guru-guruku, untuk semua. Itu tujuan dia biar pengen ngembek tempat yang berkah tadi, mustajab doa, pengen ziarah Rasulullah. Ada seorang datang dari Yaman. Ini cerita sudah pernah kita dengar. Datang dari Yaman pergi haji dia dengan rombongan naik kapal dari Aden sampailah ke Jeddah. Dari Jeddah jalan lagi naik kendaraan onta, naik kuda. Zaman dulu ya, belum ada mobil, belum ada pesawat terbang. Subhanallah, kondisi orang ini ternyata badannya tidak sehat, sehingga dia mengalami sakit yang cukup berat. Perjalanan dia lakukan sampailah di Mekah. Datang musim haji, maka dia pun berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Dapatlah kekuatan dari Allah, dia pun melaksanakan haji dalam keadaan tertatih-tatih. Selesai hajinya. Begitu haji selesai, terkapar dia, tak pacak lagi nak kemana-mana, terkapar. Apa sakit berat, sakit parah. Setelah mereka pergi haji, seperti ikhwan kita yang masih ada banyak di Mekah, sekarang mereka yang belum ke Madinah ziarah Rasulullah. Jangan pernah anda berpikir, sudahlah, ada apa pula, ada ziarah Nabi, penting hajilah selesai. Boleh jadi haji kau dah terima Allah, uji salam tu go full indu, ente ziarah, tapi ada sikap magam yang tidak datangi. Boleh jadi gobul inti bukan dari magam, cuma sikap ini pojok itu yang menjadikan sebab gobulnya ziarah kita. Kita kunjungi semua orang-orang soleh di Palembang ini. Ada 50 orang soleh yang diziarahi, tapi ada sikap yang diziarah. Boleh jadi gara-gara sikap ini ziarah ini tidak diterima oleh Allah. Go full indu dalam bahasa istilah para salaf tu. Kuncinya di tangan dia. Surat jalannya ada sama dia. Nah, semua hajat kita selama kita di Mekah, go full indal Habib SAW. Gobulnya ada di tangan Rasulullah. Kalau ada orang dengan sengaja enggan untuk ziarah Rasulullah, bisa dipastikan Allah tidak akan nerima apa yang dilakukan dari ibadah haji dia. Mungkin sudah selesai haji dia, sudah gugur kewajibannya, tapi mungkin jauh dari makna gobul, apalagi mabrur. La gobul wala mabrur. Balik cerita tadi, orang-orang rombongan dia dari negerinya, dari Yaman, setelah mereka selesai berhaji di Mekah, mereka pun bergegas menuju ke
Madinah untuk ziarah Rasulullah, tapi ini orang sakit tidak bisa. Sampai berhari, berminggu, sampailah selesai orang dari Madinah balik. Diumumkan waktu untuk balik ke pelabuhan Jeddah, tinggal 2 hari lagi kita harus bergerak. Kapal untuk ke Yaman sudah disiapkan. Nangis hamba Allah ni. Ngapa? Dia pengen ke Madinah tapi tidak bisa. Sekarang dia mau tak mau harus balik dengan rombongannya ke Yaman. Sudah balik. Nangis sepanjang hari jalanan di kapal itu. Ngapa aku tak sempat ziarah Rasulullah? Tapi dia tahu, dia uzur, sakit, tak pacak. Kalau dia paksa dia ngerepot ke wong malah. Singkat cerita ikhwan, ini subhanallah, dalam perjalanan di kapal itu dia bermimpi berjumpa Rasulullah. Karena ini orang memang orang yang dekat, cinta sama Rasulullah. Cinta benar-benar. Sehingga dia nangis itu luar biasa, tak bisa ziarah itu. Datang Rasulullah, Rasulullah pun tahu kalau ini orang cinta sama dia. Ya, tahu Rasulullah. Macam kita ikhwan, guru ngadu ke acara maulid, tahu dia murid aku yang cinta sama aku ni si A, si B, si C. Ada si C tak datang. Dapat kabar kalau si C ni kemarin tak datang gara-gara ngewangi bininya yang melahirkan atau sakit berat. Setelah lewat sekian hari ketemu sama si C. Ya C, kenapa kau tak hadir maulid anak? Rugi kau tak hadir. Padahal tahu kalau dia ada uzur. Ngapa kau tak hadir? Tak butuh pahala apa, tak butuh berkah apa. Padahal tahu ada uzur. Tapi saking tadi tu, ya, ditanamnya biar benar-benar ada suatu rasa kesedihan. Tidak menganggap lewat-lewat macam itu. Nah, Rasulullah pun datang dalam mimpi orang itu, mengunjungi dia yang sedang sakit. Rasulullah bertanya, "Ya fulan, lima jafani? Mata duruni? Ngapa kau memboikot aku?" Kata Rasulullah. "Ngapa kau tak ziarah aku?" Oh, nangis, "Ya Rasulullah, aku sakit, aku tak baca ni, aku pengen Rasulullah." Rasulullah ngangguk kepala, senyum Rasulullah. Kau tahu tak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang Yaman. Dia orang Yaman. Di Yaman itu ada negeri Hadramut. Di Hadramut itu ada kota Tarim. Di kota Tarim itu ada ribuan aulia Allah magamnya berkumpul. Di antara yang paling hebat di situ dari sekian ratus yang hebat-hebatnya itu Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Apa kata Rasulullah? Ngomong sama orang itu, "Alam ta'lam ya fulan man zara waladi Abdullah bin Alwi al-Haddad fi Tarim tuqda 70 hajatahu wa kaifa liman yazurni." Tahu tak kau wahai fulan, siapa yang ziarah kepada waladi? Dalam segi itu sebut Rasulullah menyebut saking dekat cintanya Nabi kepada Imam al-Haddad. Siapa yang ziarah kepada anakku, kata Rasulullah, Abdullah bin al-Haddad di Hadramut, bakal Allah gabulkan 70 hajatnya. Mak mana dengan ziarah sama aku, kata Nabi. Nabi tahu ini ada uzur, tapi Nabi itu tak galak. Orang yang dicintai itu baik. Jadi kita ni dipanas-panasi bahasa kita tu. Ziarah Allah Haddad 70 hajatnya digabulkan Allah. Mak mana dengan ziarah sama aku, kata Rasul. Tak terbayangkan yang bakal didapatkan dari ijabah gabul minang Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah ikhwan, tamak ikhwan. Ya, asbabul gabul harus kita perhatikan. Ya, kita masuk masjid, apalagi ngadap Rasulullah, ngadap aulia Allah, tapi pakaian kita bawa pakaian yang bersumber dari yang haram, yang syubhat misalnya. Kita membawa sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Ya, minta maaf ikhwan, misal masalah rokok. Ente nak ziarah Nabi enggak rokok. Tak pantas. Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, muallim nang yang semalam kita duduk di rumahnya, itu beliau bukan meninggalkan sesuatu yang makruh. Beliau tu giginya sudah rontok, jadi beliau masang gigi palsu. Tapi ketika nak ngadap Nabi, dicopotnya ngapa? Aku tak galak terkesan menipu Rasulullah. Aku nak apa adanya. Padahal itu tidak membuat Rasulullah seticak mana kan. Mana dengan orang yang datang dengan membawa hal yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Musa al-Ansari radhiyallahu an, kisah ini sering kita dengar. Ketika Rasul belum punya rumah, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lama lagi kita bakal masuk hijrah. Rasulullah hijrah, belum dapat rumah. Lalu Rasulullah pun dengan izin Allah lewat ontonya diberi isyarat untuk menginap di rumah seorang sahabat. Mampirlah di rumah beliau tadi, menginap di situ Rasulullah. Lalu Rasulullah pun dibikinkan makanan oleh beliau sama istrinya. Diberikan makanan dengan porsi yang banyak agar Rasulullah makan dan pasti bersisa, karena Nabi tidak makan banyak, bukan cak kita. Ya,
Jadi sengaja dibikin porsi itu untuk orang 3 atau lebih dari 1 orang, banyak Nabi makan. Setelah Rasulullah selesai makan, bersiso banyak. Sengaja memang dibikin itu biar bersiso. Begitu selesai, piring tadi itu keluar dari bilik, 2 laki bini berebut ikhwan, mencari bekas jari jemari Rasulullah dari makanan tersebut. Sallu ala Nabi. Sampailah suatu hari bininya masak, yang mana dimasakkan tersebut ada yang mengatakan thum, bawang mentah campur dimasakkan tadi. Begitu disuguhkan kepada Rasulullah, diberi kepada Rasulullah, ditunggukan sampai berapa saat. Biasanya Nabi selesai makan sedang mentuk ke piring, ternyata piringnya masih utuh, tak disentuh, tak dimakan. Terkejut Sahibul Bait tadi, ya Rasulullah, ngapa kau tak makan? Puasa apa Rasulullah? Tidak, kata Nabi. Ini makanan kau tak makan Rasulullah. Aku tak pacak makannya, ngapa? Ada bawang mentah, kata Nabi. Aku ni kalau makan itu mulut aku kaget bau, sedangkan aku ni bermukalamah, bercakap-cakap dengan malaikat Allah. Dengan ikhwan, nyusul tegak duduk 2 laki bini ni sampai mereka berazam, bertekad tidak akan pernah ada yang namanya bawang masuk rumah lagi. Padahal bawang sebenarnya boleh dimakan, dimatangkan, hilang hukum makruhnya. Tapi begitu tahu itu mengecewakan hati Rasulullah, mereka tak lagi pakai, mereka tak lagi mau. Sahabat Rasulullah membangun rumah hebat, megah, mewah, ada gubahnya. Suatu hari Rasulullah lewat jalan yang mana di situ ada bangunan sahabat tadi itu, baru selesai rumah tadi, megah, hebat, mewah, ada gubahnya. Nabi jarang lewat situ. Begitu ada sebab Nabi lewat situ, subhanallah, terjinguklah rumah tadi. Begitu Nabi nyingok rumah yang mewahnya berlebihan, megah, pakai gubah pula, Nabi nyingok, mata pandangan sinis, lalu membuang muka Nabi. Rumah siapa itu, kata Nabi. Nanya sama dengan pertanyaan yang sinis, ya. Pertanyaan itu menunjukkan kalau Nabi tak suka, antipati, bukan simpati. Nyingok itu Nabi buang muka. Sahabat kan merhatikan setiap gerak-gerik Rasulullah. Rumah siapa itu, kata Nabi. Rumah yang tidak disukai, berlebihan, terlalu mewah, bermegah-megahan. Maka sahabat yang juk tahu rumah fulan dan fulan. Nabi tak ngomong, juk tahu dia, aku tak demen, tidak. Cuma dari sikap Rasulullah tadi sahabat semua tahu. Maka seorang di antara mereka tadi yang akrab dengan Sahibul Bait tadi langsung berlari nemui Sahibul Bait. Lalu memberitahu kepada Sahibul Bait tadi itu, ya fulan, musibah kau, musibah. Ngapo, ada apa? Rumah kau, rumahku, ngapo rumahku? Yang kau bawa bangun itu. Ngapo? Tadi kami lewat bersama Rasulullah. Begitu lewat di situ Rasulullah nyingok rumah kau yang begitu hebat, besar, megah itu. Nabi muang muka melengos sambil nanya, rumah siapa itu? Jelasnya katanya, kalau Nabi tak suka dengan bangunan rumah kau yang begitu megah mewah itu. Apa yang dilakukan oleh sahabat yang punya rumah hewan? Wallahi hewan, hari itu dihancurkannya. Buka kitab Laulul Jauhariyah, Syarah Arba'in Nawawi, di situ diceritakan. Dihancurkannya langsung. Apa yang tidak suka Nabi mereka langsung tinggalkan. Padahal, masya Allah, wahakadha. Nah, kita periksa pada diri kita, ikhwan, apa yang ada masih di tubuh kita, pada diri kita yang tidak disukai Nabi, kita hilangkan. Apa yang tidak disukai pada anak istri kita hilangkan, insya Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin malam hari ini kita cukup sampai di sini. Alhamdulillah, Allah anjuk cantik, suasana bagus, tidak hujan, tidak terlalu panas, dan mudah-mudahan ini satu alamat qabul Allah Subhanahu wa taala. Besok insyaallah majlis ba'dal maghrib di OP ada, ya, majlis Masjid OP Muhajirin, ya. Lalu malam Selasa kita biasa taklim di Lawang Kidul. Untuk malam Selasa ini rangkaian majlis zikir kita, insyaallah zikir ziarah di Maqam Kiai Marogan. Ya, jadi malam Selasa ini dari maghrib kita sudah ngalih ke, jadi habis dari Kampung Munawar majlis langsung ke Kiai Marogan. Sesi pertama ada majlis taklim, badal isya baru ziarah, pembacaan salawat asma Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zikir tasbih tahlil dan seterusnya insyaallah taala. Mudah-mudahan jam 9 sudah bubar insyaallah taala. Kemudian malam Rabu setelah majlis taklim di Kampung Muara, kita zikir ziarah ke makam Datuk Agil Habib Agil bin Muhammad bin Yahya. Malam Kamis setelah majlis di Kampung Waspada badal asar, maghrib kumpul di Masjid Al-Haddad. Kemudian maghrib selesai, isyaknya kita ziarah ke pemakaman Aulia seberang Hulu insya Allah taala. Dan hari Ahad depan kita semua mulai dari Sabtu
Mulai hari Sabtu insyaallah kita semua akan takdirkan Allah untuk bisa menghadiri haul para aulia Allah, yang kibar aulia yang ada di Kota Palembang, para habaib kita. Pertama hari Sabtu jam 10 sampai selesai di Kampung BBC 12 Ulu, Hall Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu an, jam 10 sampai selesai. Pagi ada ziarah ke makam beliau, ada bacaan burda juga di lokasi acara hall. Kemudian di hari itulah juga Sabtu, tepatnya tanggal 21 Juni atau 25 Zulhijjah. 25 Zulhijjah hari Sabtu itu 21 Juni petangnya, kalau tadi pagi, nah petangnya pada asar Hall Al-Habib Al-Barakah Ali bin Salim Al-Madihid di Kampung Kenduruan Tojolu. Besoknya hari Ahad jam 10 sampai selesai Hall Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab insyaallah di Kampung Al-Kab di Lorong Rakyat, ya, 14 Hulu ya. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri insyaallah. Untuk ikhwan yang besok khidmah ambil bagian, baik tim semua, tim media, kalau memang kita di situ ada kesempatan untuk berkhidmah, ambil keberkahan dari haul-haul aulia ini. Mungkin kita tidak dapat dari doa, tidak dapat dari ceramah, tidak dapat dari zikir, dapat dari khidmah. Mudah-mudahan dapat dari semuanya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha Rasul. Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar Sul ala fina bab maulana tarahna al-hamul rajina minhu al-mawahib wal-ridha wal-qabul ya farad ya khayra mutihab lana kull sul wahtim lana minnaka bil husna naharil kuful wahab lana al-qurb min nagwal ligawal wusul أسأل شهيدك في مرآة طه الرسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تتبابك نزول الله دفعنا بابك ولسنا أنه يا الله نهول وظننا فيك وافر والأمل فيه طول وفي نهور الأعادي بك إلهي نصول في شهر رمضان قم نبي الحياة والذبول نبغى كرما بها تزكو جميع العقول نسلك على الصدق في سبل الرجال الفهول سبل التقى والهداية لا سبيل الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ثم صلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما
داعي رجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المحتار طه الرسول. فاتح بالقبول والوصول إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح والمنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله في الظلم ونسترجون ونشوف قلوبنا يقضي أجلا من جنة قبل الحج شهر الجال من زيارة صالح جالب الإنسان وإلى حضرة النبي. Fatihah. Ikhwan minta maaf halakonya 3 orang saja, jangan 4 orang.